wiriwe woteza amatwi BBC gahuza miryango aho uri hose kwisi kaze kuri radio kuri bbc.gahuza.com kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo zigenza amakuru turambora mu kanya kuri uyu wa kabiri tariki ya 25 z'ukwa gatatu. Mu kiganiro kihariye perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagiranye na BBC yashinje u Rwanda ngo gutera igihugu cye, ariko ngo barabyiteguye. Nico gitwa je namugabishije umunsi bazoduteye no Rwanda ruduteye abarundi dushobora kwemera gupfa kugira abanyekongo bicwa twe tuzopfa turiko turagwana kuko abarundi n'abagwanyi barye bakaravye ndabazi. Urukiko rw'ubujurire mu Busuwisi rwagize abere ku birego bya ruswa uwahoze ari perezida wa FIFA Sepp Blatter na Michel Platini icyamamare mu mupira w'amaguru mu Bufaransa. Naho itsinda rikurikirana iby'intambara muri Sudani ryashinje igisirikare kwica abantu babarirwa muri magana mu gitero cyo mu kirere ku isoko riri mu karere ka Darfur. Hari n'ikinamico runana nk'uko bisanzwe buri wa kabiri. Itsinda rikurikirana iby'intambara muri Sudani ryashinje igisirikare kwica abantu babarirwa muri magana mu gitero cyo mu kirere ku isoko riri mu karere ka Darfur. Iri tsinda rizwi nka Emergency Lawyers Group rikurikirana ibikorwa bihonyora uburenganzira bw'ikiremwamuntu ku mpande zombi mu ntambara y'umwiryane muri Sudani. Ryavuze ko kugaba ibitero ku isoko rya Tora ari ubwicanyi bw'agahomamunwa. Ingabo za leta zahakanye kugaba icyo gitero. Darfur igenzurwa hafi ku buryo bwuzuye n'umujyi w'abarwanyi ba Rapid Support Forces bamaze imyaka ikabaka 2 barwanya leta. Mu kiganiro kihariye perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagiranye na BBC yashinje u Rwanda gutera igihugu cye. Perezida Ndayishimiye yavuze ko u Rwanda ngo rucumbikiye rukanashyigikira abashatse guhirika ubutegetsi muri 2015. Ndayishimiye avuga ko uwo mugambi wo gutera u Burundi ngo werekeye gukoresha umutwe w'inyeshyamba za Red Tabara urwanya ubutegetsi bwe ufite ibirindiro muri Kongo, ngo nkuko mu magambo ye rwakoresheje umutwe wa M23 rutera Kongo. Perezida Ndayishimiye yaganiriye na mugenzi wacu Siriake Muhabonayo ku kirimba cya Ntare mu mujyi wa Bujumbura. Yatangiye asobanura impamvu M23 ikomeje gufata imijyi muri Kongo kandi abasirikare b'u Burundi muri icyo gihugu bari gufasha ingabo za FARDC. Twebwe rero u Burundi ntushaka kuvuga ngo mu bisigura gute ko bafata ibisagara. U Burundi bwagiye gufasha leta ya Kongo. Kongo niyo yobazwa kubera iki bagwa bafata ibisagara. U Burundi umufasha si wabazwa. U Rwanda rurabagiriza neza rutari munwa yuko mukorana na FDLR umuhari bavuga yuko wasize ubikozeho nyabwoko mu Rwanda. Musanzwe ni bimwe bavuga ngo umwasi wawe aca umukunzi w'umwasi wawe aca umwasi. Nivyo bariko baragira n'ahandi navuga ngo abanyarwanda ntibabizi. Barabizi yuko Burundi budapfa bushigikiye umuntu wese agira ubwicanyi mu Rwanda, barabizi. None ntibanyambitsi bara ubu nyene vuba umushikiragaje kabarebe umuntu tuzinanye anzi n'ingene bimeze jewe yaranyagirije neza ko cesha kugira iho nyabwoko y'abanyamurenge yuko nagirisheje inama bahuta gusa kugira ngo amakungu abone Burundi nabi, kuko twebwe abantu bose bakora iki mu Rwanda ubuhiraye agahonyoza kirenge nka mu Burundi misi yose twamufashe tukamurungika mu Rwanda bonyene bamucira urubanza tubarungika ni benshi nta nabono hari ivyo biramaze gukogwa vyama biriko birakogwa n'ubu naho twamufateje umuntu wese nkoze kiyo mu Rwanda twe duca turungi naho ubona imbibe zugaye naho tuzi ko Rwanda ariko rugira umugambi mubi ku Burundi twebwe ntitwemera yuko hari umunyarwanda wo mwicanyi hariya atubera mu gihugu cyacu. Perezida Kagame jo bundi yavuze yuko ibihugu bahanura bibe hariho kimwe bariko barumvikana bana ko bashobora gutora inyishu mu misiza. Abantu benshi biyumviye ko bari Burundi hari ibiganiro murimo na leta y'u Rwanda kugira ngo mushobore gutorera inyishu ibibazo mufitani. Genda vyumvise araciye mvuga ntingirangagira yikubita gashi erega biri kuri we umunsi yashatse ko twumvikana biba biheze mbere nace nibaza nta avuze ko vyaheze ahangira ngo rero agira shyire mu ngiro bimwe twumvikana nivyo naciye niyumviye jewe navuze u Rwanda n'u Burundi dupfiki ndabona ni ingorane nuko u Rwanda rufise imigambi mibi ku Burundi
ndavuga nti kugira mu nyereke ko atamigambi mubi mufise ku Burundi, zana aba bantu bishe abantu mu Burundi igihe batembagaza ubutegetsi, tubajana imbere y'ubutungane kugira ikibazo c'ibihumbi 2015 gihere, twebwe kuko gihezwa n'ubutungane mu bisanzwe. Urabona yari yaciye aja kurondera n'abantu gwaruka mu makambi y'impunzi, aragwigisha gisirikare, arushira mu makambi, araruha ibigwanisho, ni waruhemba, ni warugaburira. Niyo mbare bazane baje mu butungane kuko bagenzi babo bafashwe baracira urubanza. Uno munsi rero ntidushobora guheza ivyabo mu gihe hakira abandi bariko barota gutera Burundi bafashijwe n'u Rwanda. Ivyo murabifitiye ivyemezo ko ari u Rwanda ruheza rugafasha abo bana b'abarundi bava mu makambi, murafitiye vyemeza gute n'u Rwanda ruvyemera? Jewe igihe nahura na Perezida Kagame yarambwiye ati je ico nemeye ndagikora, aba bantu ngira ndabaguhe, ati ngirira umugwi w'abantu wizigiye baze bakorane n'umugwi wanje biga ingene tuzobabaha. Barahuye inshuro zirenga 5, baragiye i Kigali baragirana amanama biga ingene babishira mu ngiro, barakorana birahera, hasigaye aho botanga baca basubiza umugongo inyuma. No kuvuga yuko bavuze ati tukabatanga tuzotera Burundi gute ko dufise umugambi wo gutera Burundi. Burya afise imikenyuro ibereye nki Kongo, afata abakongo bana akabashira imbere bakitwa abakongo bandi mu Rwanda. No mu Burundi burya ashaka kuzoshira abandi yo mbari imbere, aca vyita ngo na Barundi na Rwanda. Nico gitwa je namugabishije, umunsi bazodutera no Rwanda ruduteye, abarundi ndushaka kwemera gupfa kugira abanyekongo bicwa, twe tuzopfa turiko turagwana kuko abarundi n'abagwanyi barye bakaravye ndabazi. Mu byo mwabunye muvuga mu mabushira imbere ibiganiro ko ari byo byoza imbere yuko haba intambara, ko ari yo nzira ishika kugira ngo amatati bayatorere inyishu. Leta y'Uburundi yoba yiteguye nk'ubu kuganira na Red Tabara. Ibinogo basanze mu Cibitoki abantu bishe ingene bangana, bavuga ko bagira babahoye politiki, kwica umuntu kamunigura mugafata abantu mukimbika inogo rusange hajya mu Cibitoki abantu barenga 100 mu Karunda yo mu Kanyegeza. Ivyo ni politiki. Zijya nzu ijya miduga baturiye, ivyo ni politiki. No kuvuga no ubwicanyi. Ni habo no munsi umuntu azoheza kwica umuntu agaca avuga ngo tugira ibiganiro na leta, igitabo mpana vya hatubaza tugifute. Reka ndakwereka ariko na Kongo ndiko yavuga kuri M20 processus, reka ndakwereka processus ngene meze kuko natwewe tuvuga uti mwebwe none muri CDFDD namwe mwitwa abateroriste mukitwa bicaye cyane. Igihugu cyacu kigabuyemo kabiri, nta butegetsi bwari bukiriho, umwicanyi ibiganiro biri imbere y'intara. Twashatse umuvugizi wa leta y'u Rwanda ariko ntitwamubona kugira ngo tumubaze kuri ibyo bivugwa na Perezida Ndayishimiye. Cyakora ku rubuga rwe rwa Twitter cyangwa se X, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga yanditse ko amagambo ya Perezida Evariste Ndayishimiye ngo ahabanye n'ibikorwa bimaze igihe biba. Olivier Nduhungirehe avuga ko abategetsi mu nzego za gisirikare n'iperereza mu bihugu byombi ngo bari mu biganiro kandi bumvikanye guhagarika ubushyamirane no guterana amagambo. Ibintu anavuga ko yaganiriye na mugenzi we w'u Burundi mu nama yabereye i Harare muri Zimbabwe ku itariki ya 17 z'ukwa gatatu. Tukiri mu Burundi, Perezida Evariste Ndayishimiye kandi yakiriye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Thérèse Kayikwamba mu gisagara cya Bujumbura. Intumwa idasanzwe Madamu Kayikwamba yavuze ko ngo yarazaniye ubutumwa Perezida Ndayishimiye butanzwe na Perezida Felix Tshisekedi. Burundi ni kimwe mu bihugu byoherereje ingabo mu burasirazuba bwa Kongo gufasha iki gihugu kurwanya umutwe wa M23, bumaze kandi kwakira n'impunzi z'abanyekongo zirenga 60,000 mu gihe kitageze ku mezi 2. Inkuru ya Judas Hundi Mpundu. Uru rugendo rwa Thérèse Kayikwamba inzego z'u Burundi ntizigeze zirutangaza imbere y'uko ashika nk'uko vyahora bikorwa ku bandi bashitsi. Ashitse umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaciye amuha umubonano wabereye ku kirimba c'ikiriri mu gisagara ca Bujumbura. Mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru, Kayikwamba yagize ati: Je suis venue porteuse d'un message de son homologue et de son frère le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, un message sur les liens bilatéraux. Nazanye ubutumwa bwa Perezida Felix Antoine Tshilombo Tshisekedi, ubutumwa ku migenderanire n'umubano mwiza hagati y'ibihugu byacu byombi n'abanyagihugu babyo. Ubutumwa butumbereye gukomeza iyo migenderanire uretse n'ibi bibazo biduhanze. Ubutumwa bwo gushima kubera Burundi bwugururiye imiryango abagore, abana n'abagabo b'abanyekongo bahunze intambara bubakira nk'abavukanye. Turashimira leta y'u Burundi yakiriye impunzi z'abanyekongo baba 69. Notre reconnaissance auprès du peuple burundais pour ce geste d'hospitalité et de générosité.
Uburundi ni kimwe mu bihugu vyarungitse abasirikare mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gufasha leta kugwanya imihari yitwaje ibigwanisho igwanirayo. Umuhari uteye uruhagarara gusumba ni M23, leta ya Kinshasa na ONU bivuga ko ufashwa n'u Rwanda. Uwundi muhari ni Tabara ugwanya leta ya Gitega. Urugendo rwa Tereza Kayikwamba mu Burundi irubaye mu gihe inzira y'ibiganiro hagati ya leta ya Kongo na M23 bisa nkaho ari yirikishirirwa imbere. Mu by'ukuri ntawuzi neza icyo abategetsi bompi baganiriye. Gildas Yihundimpundu i Bujumbura. Tugeze ku isaa moya zibura iminota 20 mu Rwanda no mu Burundi. Ini BBC gahuza miryango yumva no kuri Kisoro FM muri Uganda, kuri BBC gahuza.com ndetse no mu buryo bw'amashusho kuri Facebook live. Mukanya turakomeza n'amakuru nyuma y'amasegonda 5 y'akaruhuko. Ndi Prudence Njumva. Urukiko rw'ikirenga muri Brazil rwatangiye gusuzuma niba uwahoze ari perezida Jair Bolsonaro ashobora kuburanishwa ku byaha byo gutegura ihirika ry'ubutegetsi bw'uwamusimbuye akoresheje igisirikare. Polisi yatanze ibimenyetso bishinja Bolsonaro n'abandi bambari benshi bacuze umugambi wo kuburizamo irahizwa rya Luis Inacio Lula da Silva. Bwana Bolsonaro ntiyigeze yemera na rimwe ibyavuye mu matora. Yananze guhererekanya ubutegetsi mu mahoro, ahubwo ahitamo kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyegeranyo cya polisi kiravuga ko yanateguraga kwica perezida Lula, ariko ngo abura abamushyigikiye mu rwego rw'abategetsi ba gisirikare. Urukiko rw'ubujurire mu Busuwisi rwagize abere ku birego bya ruswa uwahoze ari perezida wa FIFA Sepp Blatter na Michel Platini, icyamamare mu mupira w'amaguru mu Bufaransa wahoze ayobora n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burayi. Uru rubanza rumaze igihe kinini, rwatangiye kandi muri 2015 igihe FIFA yaregwaga ibyaha by'amagendu bishingiye ku bwishyu bwa miliyoni 2,260 by'amadolari byemejwe na Sepp Blatter ndetse na Michel Platini. Inkuru ya Imogen Flux uri i Geneva, muragizwaho na Yvette Kabatesi. Sepp Blatter na Michel Platini bamaze guhanagurwaho ibyaha bitari rimwe gusa, ahubwo inshuro ebyiri. Abashinjacyaha b'Ubusuwisi bakomeje kwemeza ko amafaranga yahawe bwana Platini yari afite inkomoko mbi, ariko inkiko ebyiri ubu zose zemeje ko nta gihamya zabonye kigaragaza ko ari ruswa. Mu myaka 10 ishize urwo rukozasoni rwatumye Sepp Blatter yegura ku buyobozi bw'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA, ndetse bishyiraho iherezo ku cyizere cya Michel Platini cyo kuzamusimbura. Abayobozi b'Ubusuwisi bari bareze ibyaha aba bagabo babiri baraza kubabazwa n'icyemezo cy'urukiko cya none, ariko bashobora kongera kujurira mu rukiko rukuru rw'Ubusuwisi. Cyakora nyuma yo guhanagurwaho ibyaha ubugira kabiri, abunganira abaregwa mu mategeko batangaje ko hageze guha amahoro aba bagabo bahoze ari bihangange mu ruhando rw'umupira w'amaguru. Ubu tugeze ku isaa moya zibura iminota 17 mu Rwanda no mu Burundi. Ni isaha y'ikinamico urunana. Kwa Pascal babyukiye mu ntonganya bapfa imikoreshereze mibi y'inkunga y'ingoboka. Obama w'ubumuga yatewe no gukinisha sharijeri ya telefone bwamuteye ihungabana. N'urunana. Ego ko mana yanjye. Wabaye iki Oba? Ntacyo. None se ko wihugitse aho ngaho kwitegura vuba ngo ujye ku ishuri? Ubu byanshobekere. Ni iki cyagushoboye se mwana wa mama? Ubu se koko ndakora ikizamini gute? Mfite ubwoba ko isaha iri bumfate. Isaha igufata gute? Isaha yo kurangiza ikizamini kere, kubera ko ntaramenyera kwandikisha izi ntoki nsigaranye. Ko numva ari ugushaka impamvu ituma udakora ikizamini. Oya ariko kere, wowe jya mu bizamuranduka uko ushoboye, kandi rego uzagera aho bimenyere. None si igihe ntarabimenyera, urumva nibatanyongera iminota ngo nanjye ndangize ikizamini bitazatuma nsindwa koko? Wibatekerereza Oba, jya ku ishuri humura bazi ikibazo wagize. Aho kugira ngo nkore nzi ko ntari burangize rero nabireka bikagira inzira. Niko Oba? Obama? Ndi hano papa. Niko sha? Ntarangiza kwitegura ngo ujye kwiga? Agiye kwitegura kandi aragira vuba papa. Ndasha akira. Akira telefone y'injyanire kwa Patrick ayisharije. Oya papa, oya pe, oya. Ngwiki sha? Sinshobora kujyana telefone yawe pe. Rwasaze twatarame. Usigaye unsuzugura Oba? Oya ntago ari ukugusuzugura papa. Rwose telefone ngiye. Aya ntabwo. Pa, niko. Ndagutuma ukanga koko. Fata telefone yanjye uyishyire Patrick ne kunzira unyura ugiye ku ishuri nta kibazo. Ibi telefone byanshinoki.
uragira ngo noneho binyice guki mwana we uyijyanire ntagira mu nzira ikanturikiraho ariko papa ari we wakegereza ikintu cyari kigiye kukwica. Pascal nzakwiyame kugeza ryari? Ngaho re urarota mukobwa sha? Ndota se wankundiye? Aha ewe narabikubwiye wagiye ntakwirukanye uzagaruka ntaguhamagaye ko ari we wivumbuka ajya korana n'abana uje kunka bakabushaka iki? Njyewe Pascal ngukabakaba nagukanguraga ko numva gukabije kugona kandi bukeye. Oshi tamenya ko bwakeye umunaniro. Urananiwe se waraye uhinga waraye urwana nandi? Umutwe se wigira ngo ndawegura. Mukobwa jana wagiye unywa nkeya koko ugasiga nawe ushyira amazi ko njya numva bavuga ko amazi ari ubuzima. Iryo ni ishyari Pascal nzi ko uzibonye utazirengeshwa. Mukobwa jana nta shyari ngufitiye n'impama y'Imana. Aya ikigaragara urifuza kugaruka mu buriri. Apana mukobwa jana oya sinifuza kugaruka mu buriri bw'umuntu nkawe rwose. Reka ndabugarukamo se ngo umpa amahoro. Iyo utanutse uba wankubise, iyo utankubise uba wansuzuguye. Umva naraguhunze kandi nagiye nabitekereje neza. Mbisubiremo iryo ni ishyari ry'uko nakurushije amahirwe nk'abagapito ukiri rupigapiga w'umuyede Pascal. Ni ishyari ko nsangira n'ababosi tukanasinya amadosiye watashye kuko batagutumiye. Umva nta shyari mfite pe. Ahubwo ababosi bawe ujye wibuka kubibutsa ko uri umubyeyi ufite abana ugomba kwitaho maze bagusengerere kare banagusinyisha ayo madosiye kare utaha usanga abana. Bivuze ko ari wowe ugiye kujya utanga amabwiriza y'akazi mu banyobora rero. Ibyo tubireke mukobwa ja nzanwe no kukwibutsa amafaranga y'inkunga y'ingoboka wafashe ukajya kuyaguriza ababosi bawe. Ntabwo nayibagiwe. Ko batayakwishyura se kandi uzi ko ari amafaranga nta kindi bayaguhera ari ukunoza imirire y'abana hano mu rugo. Nshizirungu n'umumararungu bakeneye indyo yuzuye, bakeneye kugirirwa isuku. Nshizirungu n'umumararungu bakeneye indyo yuzuye, bakeneye kugirirwa isuku. Aski wimena umutwe Pascal. Ubu tuzarwaza indwara ziterwa n'imirire mibi kandi uhabwa amafaranga yo kwita ku mirire y'abana mukobwa ja. Kandi Pascal ishyari ryawe rizaguta kure. Ubwo urasakurishwa n'iki? Ninde urwaye imirire mibi mu bana bacu? Ubwo umujyanama aherutse gupima umumararungu yatubwiye ngo iki mukobwa ja? Ntiyatubwiye ngo twite ku mirire ye. Abona indyo yuzuye igizwe n'ibyubaka umubiri, ibirinda indwara, yewe n'ibitera imbaraga, kandi rwose ngo ntihakaboremo n'ibikomoka ku matungo. Ntiyatubwiye ngo twite ku isuku ye yaba iyo ku mubiri niyo dutegurana ibyo tumugaburira. Ntabwo ubyibuka ibyo bintu. Ntiyatubwiye ngo twite ku isuku ye yaba ibyo ku mubiri niyo dutegurana ibyo tumugaburira. Maze kuyadondobekeranya urabizi wagira ngo nawe uri umujyanama w'ubuzima. Wumva mpangayikishijwe n'abana banjye bato mukobwa ja. Yego n'abakuru barashonje. Ariko abato nitutitonda bizaba bibi kurushaho. Urumva? Bityo rero ndagusabye ngo ubwire Stefano kwishyura ayo mafaranga tubahahire. Obama yagize ate busho? Yewe nabwo nabonye ko afite ikibazo gikomeye rwose kankwa. None se ubundi wumvaga umwana usigaranye intoki eshatu yari afite eshanu nk'abandi yabura ate kugira ibibazo koko? Nyamara uko bitekereza ko bimeze kankwa. Uzi ko ubadashobora no gufata telefone mu ntoki ze koko. Ngo iki? Cyane rwose. Nagerageje kumuha iyanjye nuko ubwo baburamwica. Reka batiri yayo yaramuhemukiye. None se ko turi mu isi y'ikoranabuhanga rwose. Umwana wacu nakura atinya ibikoresho by'ikoranabuhanga urumva bizagenda bite? Bishobora kuzagenda bishira busho. Ibyo bireke unyihera amakuru. Ngo amakuru? Amakuru zarebana n'iki kankwa? Nta makuru wavuye aha ngaho ugiye gushaka busho. Bamwe arebana n'icyakorwa kugira ngo imyanda ihumanye ive mu baturage se? Ayo nyine. None se we niwari wari mu nama umuntu mu bidukikije atubwira ibirebana n'imyanda ihumanya kankwa kuki utabajije? Kandi ari wowe wahavuye wafashe icyemezo cyo kubibyaza umusaruro bushoboka. Yewe igitekerezo cyo gushinga kampani rwose ikusanya imyanda ihumanya nitabura cyo ndagifite. Ariko amakuru nkeneye kugira ngo rwose nyitangize yo sindayabona. Ariko ubwo bagucitse bate koko? Kandi narabonaga muvugana. Kuki utahise ubabaza uko wabigenza? Sinashoboye kubasobanuza neza ariko nyine natanye nimero y'umwe muri bo. Yego we
bahamagare rero bahite baguha ako kazi wenda kaba impozamarira y'intoki z'umwana wacu. Icyo ngukundira ni icyo wahise ushyuha nk'aho bamaze kunyemerera gushinga iyo kampani. Kuki se utahita ubahamagara none ahangaha? Ubwo hagize undi ugira icyo gitekerezo cyangwa wakikumvanya akakikwiba agahita abahamagara mbere, ntiwaba witesheje ayo mahirwe kandi yari adusekeye koko. ariko ubwanjye iki ko ngo ho mujyana uzi ukuntu amandazi yanjye aryoshye. uzamubutaha. Koko Nadi karame, ubwo ntugiye kwiririrwa irindazi n'amazi koko? oya da, nariye ni ukuri. Nuko yarampumuye nkaryaho. Naho ubundi se urumva nakwibagira ko ngomba kurya indyo yuzuye koko mujyana? Naringize ngo wibagiwe kwiyitaho nk'umubyeyi utwite Nadi. Ibyo sinabyibagirwa. Naho ubundi se kusanze maze gukora amandazi kandi nshaka kugemurira abacuruzi mujyana. Usanze naringiye pe. Nanjye rero sintinda hano. Nari mpaciye ngo nkubaza aho ugeze witegura kubyara. Yewega mujyana mbirimo pe, mbirimo rwose, myiteguro ngeze kure. Ubirimo ute Nadi? Ubu wateguye imyambaro ishyushye y'uruhinja? Uza guherekeza kwa muganga se? Ibyo uzarya uvuye kubyara? Uzagusigarira ku rugo ugiye kubyara waramuteguye? Mujyana sinavangwa n'100%, ariko urugero nk'ubushisha kibondo bampaye ndayifite kandi zamfasha maze kubyara. Naguze n'indi ifu isanzwe ku buryo nyine nta gikoma n'ukuri nzabura mujyana, n'ukuri kirahari. Ibindi amafaranga bampa ahabwa abagore batwite n'abonsa mu miryango ikennye nayo nyakoresha neza pe. Niyo nakuye igishoro nkura amandazi. Ubu natangiye kubona akanyungu gake gake, nawe urabyumva nyine. Hanyuma si birebana n'imirire no kwita ku isuku? Nabyo nyine mbyitaho mu kanyungu gake nkura mu bucuruzi. Ni byiza ko wiyemeje gukoresha inkunga uhabwa neza Nadi. Gusa nk'uko nabikubwiye ndacyafite imbogamizi. Ariyo mpamvu nafashe icyemezo cyo gushakisha Patrick ngo anyunganire. Ariko ni inshingano ze kuko umwana utwite nuwe Nadi. Ibyo simbizi mujyana. Gusa nyine natemera kugira icyo mfasha bisaba ngombwa ko dufaranga mfite ntushakamo ibikoresho by'ibanze nkeneye muri iki gihe cyo kubyara. Nadi ndakumva mujyana. Kwiteza imbere ni ngombwa. Ariko ibyo tureba twebwe ni ukwitegura kubyara. Nanjye ko mbyiteguye ra. Urumva kugira ngo utazabura icyo urya wabyaye ukabura amashereka yo konsa umwana. Ikindi kibazo mfite rero, ubu umuntu uzansiganira umwana nanjye ntawe mfite n'ukuri mujyana. Ngwiki none se ndemezo nzamusiga muri urugo wenyine mujyana? Nkeneye umuntu uzamusigarana. Ariko se nkwibarize Nadi. Ndakumva mujyana. Urinda uhangayikishwa n'uwo uzasigira umwana wawe Ndemezo wamubyaye wenyine? Oya. Nuko rero uzamushyire se Stefano, natamujyaniwe azakwishyurira umuntu uzamusigarana. Ariko mukobwa sha, ubwo iyo usubira mu magambo mvuze ntyo uba wumva nta soni ufite? Isoni zikize? None se mugore mwiza wavuye hano tuvuganye ngo iki? Ntitwavuganye ko Stefano akwishyura amafaranga wamugurije? None niba ntayo yampaye kuki atayaguhase? Uboyoboye ko ari amafaranga ari inkunga y'ingoboka yo kugufasha kwita ku mirire nk'umugore wonsa wo mu muryango ukennye koko? Azi se ko bayaguhera kuyaguriza abaherwe nkawe? Harahagazwe mama we. Ndabimenye mukobwa sha. Amafaranga warayishyuye ujya kuyanywera. Naramaze Pascal. Nukuri warayishyuza ukayanywera uzi neza ko abana badafite ibyo barya. Twabonana mukobwa sha. Ibeshe Pascal. Ibeshe rebe ngo ndakwere kuko intama zambarwa. Mukobwa jana wagabanyije agacu hindiramo koko. Ukagabanya inzoga. Ubu tuzarwaza imirire bibi nk'uko mpora mbivuga. Kandi duhabwa inkunga yo kwita ku mirire y'umwana. Duhabwa na shisha kibondo koko. Ariko amafaranga y'inkunga y'ingoboka karakurya we. Nyumvire. Ubundi urindira ko ntaha ngo duhahe kubera iki? Kubera ko nyine ubizi neza ko muri iyi minsi ngomba gukorera Rangwida. Urumva niyo masezerano twagiranye nk'umuntu uducumbikiye. Hari ahandi uzindi gukura amafaranga muri iyi minsi? Ndabizi uyihigimye ubutsinzwe ukabura icyo uvuga. Ngiye mbura icyo mvuga, mba nkwihore ngo wisararange gusa. Icyo ngomba gukora ndakizi rero mukobwa ja. Nta kindi ni ukukurega mu buyobozi urumva bakagukuraho ububasha bwose bwo gucunga amafaranga y'ingoboka kuko ntubishoboye. Utiki Pascal? Oya yewe ntabyo ushoboye. Ndabona ari nge genyine uhangayikishijwe n'ubuzima bw'abana bacu. Oya wiseka se nyine. Ubwo niba ari wowe wonsa bazayaguhe. Umva
ntugomba kwitwaza ko ari we wonsa rero ngo ufate amafaranga baduha yo kwita ku mirire y'umwana uyamarire mu kabari. Ari ukumwonsa ntumwonsa uba wagiye, ari ukumugaburira iyo ndyo yuzuye ntubikora kuko amafaranga yihaha uba wayagurije aba bosi bawe. Komeza ubiririmbe nako ajya gushaka megafone mu bahwituzi ubibwire abatuye Nyarurembo bose. Umenye ko umwana wacu ntarwara indwara ziterwa n'imirire mibi cyangwa akagwingira akahakura ubuzahare bikamuhitana. Uzabibazwa mukobwa sha, uzabibazwa. Uwakumva uvuga utyo rwose Pasika, wumva uri umugabo nyabaki utegereza ko abana be bazarya ari uko umugore yahawe amafaranga y'ingoboka koko. Stefan wavuye kuri moto ukabanza ukumva njya kubabara rwose ko ntabona honje. aha nawe urabibona ko inzara yuzuye busho. Ariko yuzuye ni mu gihe umeze nk'utwite imihanga nagiri. Aha reka nta mpanga. Ubu rero wadufungiye inzira nta n'isoni. Ushombe nawe ampagurukije kuri moto ngo kubera iyo nda yawe koko. Inda yanjye si kubangamiyeho iki Stefan? Mama we mumberere kiri nigendere musabari mucoca amasinde yayo. Urakoze ratabusho igendere. Arebe ubaye ikize ereko mpagaze imbere n'indi igera iriya utumye bushomba nsiga uranshaka iki ko ntari Patrick. Kunyukina urumva biri buke muri kibi Stefan. Vuga icyo nshakira rero nigendere nta gihe mfite cyo guta. Nkuko ubibona rero ndi hafi kubyara. Ibyo sura bimbwira ngewe birandeba. Harinda naguteye cyangwa ndi muganga ngo nkubyaze. Aha none sumbi kubwenye nyobeye ko atari wayinteye Stefan. None se uranteshereza iki gihe cyanje? Narakwinginze ngo twongere dukundane bataragutera inda. None ukomeza uko rwose ujya gukata kamera nka bisi igeze mu ikorosi rya Nyarurembo. Ntabwo nakwiteza rwose. Maze nta n'ikintu ubutekereza. Umva nyine muzasigara ndemezo Stefan. Cyangwa ukamujyana niyo ukamumenya kugeza igihe nzavira kubyara. Urumva? Urumva ibyo karuye kuko nade. Muri make urashaka ko ngewe Stefan guhembera umukozi wo mu rugo. Ibyo wagiye kubibwira Patrick waguteye inda. Nadine arakora iki ngo Stefano yemere kumufasha? Natabyemera se arabyifata mate. Naho mu kiganiro runana cy'ubutaha. Barakoze bagenzi bacu bamwikiramico urunana ni nabo bari kudusingiriza umusozo w'ibiganiro byacu byo kuri uyu wa gatatu. Gusa mbere kuva muri studio nakubwira ko mu kiganiro cyihariye perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagiranye na BBC yashinje u Rwanda gutegura gutera igihugu cye. Naho urukiko rw'ubujurire mu Busuwisi rwagize abere ku birego bya ruswa wahoze ari perezida wa FIFA ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi Sepp Blatter na Michel Platini wahoze ari icyamamare mu mupira w'amaguru mu Faransa akanayobora ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku mugabane w'Uburayi. Aya makuru ushobora kongera kuyasanga kuri bbc.gahuza.com cyangwa se niba ushaka kuyumva mu buryo bw'amashusho wajya kuri Facebook ukajya mwishakira ukandika BBC Gahuza. Twafashijwe na Andi kugira ngo amajwi yakugeraho ameze neza. Gendi Prudence Njumva yarabona na Mark Niyo nkuru wakoze guhitamo BBC Gahuza miryango uraraharyana.